Sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami nguKing Nuba. Abanye bangazi ngo-DJ. Ngibhala kakhumbula ekhaya kuba ngifuna ukufuniswa Sakubingelela phezulu kombukeli umbukeli emakhaya kwesimanzonsi lethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefika ngesikhathi. Kuyinto enkulu lapho umbukeli ukuthi ube nathi la kwesimanzonsi lethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili. Odabeni nguphathele namhlanje lokuthi osezakhele udumo eyibiza ngenkosi yamabhinqa aphinde futhi ayibize ngenkosi yeyinceke uKing Nuba usedalulile ukuthi lolu hambo lakhe njengoba simbone esetrenda kangaka akubanga uhambo olula. Washo ngempela ukuthi kahle kahle lento le yena uyiqala ngo-2012 uthi kodwa abantu azange belibone ikhono lakhe wabese phela umoya wakhe wathi ukuma. Uthe kodwa ngo-2020 ube seposta isithombe sakhe lapho enkundleni zokuxhumana uthi kumethe usileke sebona abantu ukuthi bayamthanda nalapho khona wenza nale video le eyakhumbula ekhaya. Uthi wabona ngempela ukuthi abantu bayamthanda wase eqhubeka enza amavidiyo wasebonga ngesupport abantu asebemthe bamnika yona sonke lesikhathi njengoba kuwumuntu otrendayo ko-Facebook, ko-Instagram, nako-WhatsApp kutrenda amavidiyo. Kwasho ngempela ukuthi lento le ayigcini nje ngokumtrendisa kodwa iletha nesiko etafuleni njengoba esho ukuthi for example khona le video yakhe ethi umzuzwana nje umnikazi wengoma ethi umzuzwana nje wakhokhela uKing Nuba ukuthi ayifake kuma-video akhe. Ngalokho-ke njengoba le ngoma isiyaziwa kangaka yayikade ibukwe ku-YouTube ngayibona isaqala yayibukwa abantu abo-1000 kodwa manje siko-25,000 abantu asebebuke leya ngoma ngenxa kaKing Nuba. So ngesupport le esinika uKing Nuba siyakwazi ukuthi sibeke isiko etafuleni kuba King Nuba ube sebonga ke support ukuthi abantu abacela iqhubeke futhi bemxhase njengoba esebonala ubuntu sebizwa ubuthaphuthaphu kuma radio station nama community radio station kanti futhi agcina ngalapho King Nuba usebizwa ngisho ukwenza ama-interview ku-SABC1 njengoba ade phumile ey'ndabeni zaka-SABC1 lapho khona bekushiwo ngomlando omfishane wakhe uKing Nuba njengoba kade ezala futhi. Sithemba ukuthi usuku lakhe uKing Nuba luhambe kahle mase simfisela futhi nonyaka omuhle ka-2021 kuya le phambili njengoba ebonala njengomuntu osemenywa ngisho emcimbini khona nje umcimbi wegospel asemenywe kuwo. Sembongela uKing Nuba ngale mpumelelo yakhe kuyinto ezinkulu-ke umbukeli ukuthi sekulethele indaba ezimnandi kangaka ile ngozi ngathi yamaskandi futhi ngifake negospel ngoba lo muntu lo uyinkosi yamabhinqa aphinde beyinkosi yeyinceko. Kwesimanzonsi izona iy'ndaba engithe ngaphathela zona thini nesithamo. Siyabonga. Namhlanje siphetha ngoYamkela Nuba odume ngelikaKing Nuba nongaqonsi phansi enkundleni yezokuxhumana ngoshuni wakhe wobudliwa. Lensizwa ehlanganisa iminyaka engama-22 yokuwusuku lwayo lokuzalwa namhlanje idabuka ematsheni emzimkhulu kwaZulu Natal. Ithi futhi yona iyinkosi yamabhinqa vele iyabuthola bulahlile lobukhosi iyabudla-ke. Sithi usuku oluhle lokuzalwa kuwe King Nuba. Mbukeli usale kahle. Wema, yimi uKing Nuba, yimi inkosi yenu nje, bafana bami ngeke lunke. Wema, ayayayi we. Sanibonani bakwethu. uKing Nuba lo boss wezibiliboco umuntu ogqoka kahle. Seke ngincena nje nokusho nje ukuthi ngigqoka kahle kuba kuthiwa ngiyachoma. Ngincana nokusho ukuthi le bhaje eligqokile leli u15,000. Ungathenga ipholo noma leli liphushwayo or uthenge itheze ngenamabreak. Sekisho ukuthi kukhona abahamba ngejazi lami. Bathi mina nje ngiyigqoka emzimbeni ngize la kwisithathulo sami lana ke ungathenga imbuzi eziwu4 uqashe nomelusi yabo umqashe nomelusi ngoba lesi u4000 nje. Ngithi wema, hayi ukuthi ngiyachoma nje, ngiyanibonisa nje. Ayayayi we. Wema, yimi uKing Nuba, yimi inkosi yenu nje, bafana bami ngeke lunke. Wema, ayayayi we. Sanibonani bakwethu. uKing Nuba lo boss wezibiliboco umuntu ogqoka kahle. Seke ngincena nje nokusho bathiwa ngiyachoma. Ngincana nokusho ukuthi le bhaje eligqokile leli 15,000. Ungathenga ipholo noma leli liphushwayo or uthenge itheze ngenamabreak. Sekisho ukuthi khona